MLA ka Maulai constituency ba proses di Saukme ulaong ba watla ki babon na ki bru ki bajuya kun persya ya haki election baladep kila ajing kersan ya ukertong ka National People's Party ha Maulai constituency hanrei usnam arhajar arpulai unsawan phaibyang kum MLA Maulai habakren berkilat patai kebor na kaleng ba proses ulaong kinong Maulai hi ki juyo ya jing tre system jonga la kadai ha constituency lane hayeng dorbar tawan bat nga kermen bagi pajba kan saai biang ke jingkershan ya haus nem arhajar arpulai uba saukmi ulaong ro ki bru ke bayale persya ya barok kilalek ban kershan ya kertong ke NPP hanrai kani kanam kta ya namar ba kertong ke NPP hi udai ubru ubatlot ha ka perkhat perdan uba proses ula kendho ro ba ukertong ke NPP na Maulai empat lakot ban long kum MLA bat ka parti ru ke ba ujiet kedai ka parti ke ba bon na kibreu kimwan kita kidai kijing mentoi na ke benta jong ba wan biang kum MLA ka Maulai house nem arhajar arpulai kabat makabadi bat MLA election jong sedam arpulai di nakalian ka jonglahi bro anong bro mata saus nam sting sam stem duna dengan tristam dak mendapat seki bro kowe teduka dewan hadu kan dengan seki mata dengan tristam ha eskam ki paj bagi ini tristam bat ka anong ta khamta ma ka por jong ko covid usnam arpor ko usnam arpor we te kum to bro asnam hi dak dengan jong tristam ha dan box na blay ga preng jong to ka klam ga bambangi mat ndai akata na jingkot jingkia pat ki kam jam ki ya berti kata de we to benda ka baar scam ki pai bahi kila iya ka pavement ke jonga po assembly de po assembly ndu aja ka pra ka kendai apo we hadu apo ara march mementak ni mentaro na ga jonga hingala apa siang hai boberit kalau ban perform ha ka bedi bat ki issue ki bedi jonga jelahi bro we ta to ki issue jonga mulai isu menjemula habri Martin muktu ngala kren haman dak Martin dak bor chupong la dawa na le soka ban beng Martin ndeng ba sosi kalau nak liang sarkar kam sumbeng ya ka Martin i ka masipor kan beng no dei mbari han akademik sing dei imbala klet dia kan ni sepengen mau biang ka session mata apa assembly habri Martin ba dong kam beng de ka benda ba ha ka beri ba siat pikam kan no ka dewan nomor 5 ka jinga nak por ha ka beri ba ka asibel kam teka stand juga ada ke diwan hi pada beng dek mesin beng matangas pengen mau piang di kiwe pada ki development ki pada jong mulai bat kum jo habare jong state laga di ILP pada jong hi kalau ngalong bokal lagi ILP ILP tu po no bokal bahab la sokar dong kam betri kam ILP teka to ngala po assembly ngala pas nek masosi kalau ba kani do matakam betri kam bari kani ro matang sa ngin sakran bahab yang assembly big issue beri jong jelahi baru kau ngaji persyangi bania participate de kita ki baru ngin perlong kalau mana kini mulai ke safai biang kin sesina biang nga bar kom bakal matahi ka along sham de judi wa manda kalian juga ni kuni nak sang UDP aus nam jak nas pak na kurang ala job ni nak UDP mentaro ngati kena bang job yang UDP lalu 100% ngan job dan kanun no ga jinge ngong hang di no jinge hi sung thu matahi present yang party jinge di member ba ada ka UDP ka yo khambon ma ki amade pada ka jingkershan lagi be ngi sembai bahi masulong mabahi malong shimnasa jong long le shimnasa na ka parti jingi bandit ka jela de ko mong mene ba di beriu ba persyang ba komdit ya baro la ka din na ka MLA MDC ba ko ni party workers dan gibrina ba jaman komdit tu di dar hi do don ka mesi ka mensim ka long ya ka ban ya ka kudup ya baro deng ikani ka leadership aba ka biang de community banda kalian jengi kelong ba ngin yo ban yalam mi sokar haunus nam arpo pulai par ha kabari bele mbakan bat kani ka ba kani ka assembly ka masalo ka banda kalian jong lahi ka bani kong siap ka bang sokar ka kala ai kala pular sik NGOs par pai ba mata jong jelahi berakoi ba kan datri kan mata kan li mata ya ka report ka bade bat kani ka bagan jing siat di masyiris ngai skem baga sarkar hi baga sarkar kalau makan le report ko baga kular bagi bila di baga report hi baga report hi kan report ba skem kalau ba kan makan biang hi
pada community kita begitu kita lawan orang ikut kita kita lapan kamba kalah ya kabur ni skam kena siapa ni stop katang ni skam ko ni kan ya berarti mani nak kalian kayeng sem jong ba Chesterfield ni skam yo ya ka dia yo ya ka siar ga hok de quick issue ke bang serius bah kan kan tim ta nak de kan hoi kai so sunai ne kai kapan athia asuro kamar bade bang kamade jong tembator ke sorkar ko mengla ngaja kabia dia ngaja kabia kalau tang ke banang train ni tang ke banang train ni mentang kalau masuk thai benda ke bata tet na tapi orang bertet kami hab nama kasih jadi agaro jing ibon bah tendali aki hable alang kata kaban but we big issue ka ba ngan serius akan neka assembly session kepada kamar kadang session mata kadang session ka makado jong jurus untuk sans nem mata de ko mala shimen tano aja ka pra ko bun issue bes kam kan session mata session tiga ma kan dia ba ông tam di bang mengakop dengan sarong dengan skam dak jing snega joble mar kum joble dak jing jing pai ba ka bang layo nak dengan jongki pat ni skam mentaro mentaro dengan juga kalau ngan jong di mana pring jongki itu ki balik persya nga mata bon borok kalong ba borok ki lai kersian kalong yau kandidat jong NPP de kandidat jong NPP de kandidat betlot mar jadi komperdan har nandok sedong ni betlot de to ka parti la nong national party de NPP hi kemolong mata hi hapo jong state hi borok wei pai ba hi nomor ya leng ba jong ki kam kejam ki ba nek parti la tre hakin di mata ki south nam steng de kon pau pai ba umun pai ba ya ka tre jong NDP ya ka dei ba la nong kan ka por mata ha ka dei ba ka kandidat NDP hi kumu brio nga i ka long ba umnon capacity mon long ba de kalong ka parti bo ujiat tu ka bagi pai ba jong ka mulai ba jong jelahi ba ko kimman di kita ke di kim lam chong no ki plus point ke banda kalian jong kan sapan phai biang pat ni habade banda kalian jom ha to bani ha bani kong kalong dale ji yom ka sian nga de bi ba khat yang nga tengah kalian jong daga masih ke khut auto ni telang dengan tip syok ai ka pelong i bre ban mi de pi song thu kalong nomor na ka jimut jong i kam ngim la ban i ka jimut brio lani ka man sim jong brio tong ble bi i ki ba khat de em ka bang na ka leng jong am ning ong ban ka leng jong am ha ro nomor ngam la no ye kata ka syong ka lo ka je ka syong ka mon i simet de kum no bi kum na ka leng jong hi kum hikmat ngi trash tom hi bang ngi trash tom do kata amang ikwa ang pentikna ang ko ang pikna bos nam arpo pulai kan don ka jingkala hapo ka sensiar kadar dia bong arpo pulai ka jinsiar mo ka kadang ikwa ba ibri wo biang kalong ke ba kin lead ya ka sarkar pada scam ko mo mata hi na kaleng UDP atau ko mo lang kana kaleng UDP ni community bo pai ba ang pas UDP pai ba ha kan ni singi mata hi la ke de la ya boro pas UDP kaba sokmen mendah gini ski umde mendatang dong dengan yang jong ni apa jong kasih jintia apa segaro siken poi garo ikan sebagai UDP wat mentai wat non tribals ki masyong hang ni bo sopo apa selong mentah baru ang debat su ki khas UDP ya kan ni ko wif ka ba UDP kan de ki bilen tihi la kam do kalong mendah kaleng jongi ngila ban se kalong ya kan ya sim ne sam biang pat ngai scam so thu phi ne mar ko mo do matahi present yo party